Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Kragujevac, 21. oktobar 1941. Veliki zločin koji je izvršen nad stanovništvom Kragujevca i okolnih sela u periodu od 19. do 21. oktobra 1941. godine obeležio je istoriju grada i učinio ga jednim od najvećih gradova žrtava u Drugom svetskom ratu. Odmazda za streljane i ranjene nemačke vojnike počela je u kragujevačkim selima Grošnica, Maršić i Mečkovac, a završena je u Šumaricama, u kojima je streljano više hiljada ljudi. Među njima ubijana su i deca, a nemačka vojska tog 21. oktobra izvela je iz učionica i streljala i gimnazijalce i njihove profesore. Dolazimo danas ovde kao na hodočašće da preuzmemo krst njihovog stradanja i u njihovo ime pošaljemo poruke praštanja i nade u novi, humaniji svet. Đorđević Jovan, Đorđević Kosta, Đorđević Kosta, Đorđević Lazar, Đorđević Ljubisav, Đorđević Ljubomir, Duboko dirnuti kragujevačkom tragedijom, umetnici su svojim delima učinili da stradanje u Šumaricama ne ostane samo istorijska činjenica. Memorijalni kompleks Spomen park u Šumaricama, koji će u vremenima koja dolaze čuvati uspomenu na kragujevačku tragediju, osnovan je 1953. godine, a 1976. podignut je i muzej 21. oktobar. Arhitektonsko rešenje autora Ivana Antića, stilski i funkcionalno, prevazilazi dostignuća svog vremena. Postavljen tako da je vidljiv iz gotovo svih delova grada, dominira njegovim vizurama, postaje simbol Kragujevca i njegove tragične istorije. Zgrada bez prozora simbol je bezizlaznosti koja je nespremne zatekla hiljade nevinih, stradalih u odmazdi 100 za jednog. Tako je glasila gnusna i osvetnička naredba generala Bemea, kazna za one koji su na rodnom tlu ustali da brane slobodu. Moderna Evropa 20. veka zauvek je dobila ožiljak varvarstva koji i danas nosi. U znak tog sećanja, vajar Nandor Glid, čija je instalacija Kragujevački oktobar prethodno postavljena u zgradi muzeja, pravi i spomeničku skulpturu u šumaričkom kompleksu koji će dati ime upravo 100 za jednog. U krošnji drveta, koje simboliše život i plodnost, vajar je ugradio ljudska tela, učinivši tako besmrtnim kragujevačke žrtve. Kroz instalaciju u zgradi muzeja obezličio je ubice, a vapaje nevinih i njihovu patnju pojačao metaforom. Ljudske šake izvijene u grču izraz su samrtnog ropca u viziji Nandora Glida. Autor brojnih spomenika u Mathausenu, Dachau, Jerusalimu i sam žrtva holokausta bio je opsednut temom patnje i stradanja tokom Drugog svetskog rata. Vest o kragujevačkoj tragediji slikara Petra Lubardu zatekla je u nemačkom logoru. Svu snagu talenta umetnik je upotrebio da modernim likovnim jezikom naslika ciklus ulja Kragujevac 1941. i pokloni ga muzeju 21. oktobar. Okrenut večnim pitanjima čovekove sudbine i egzistencije, Lubarda stvara jedno od najboljih svojih dela po oceni kritičara. Teški, sivi akordi sa ponekim akcentom crvene donose dramu na platnima ekspresionističkog naboja i grotesknih, pretećih stvorenja razjapljenih čeljusti. Slika razvija ideju o tragičnosti ljudske sudbine kroz praiskonsku teoriju sukoba između svetlosti i tame, dobra i zla. Dosta je krvi, dosta ubijanja, kaže u završnici i to overava sopstvenim pečatom. Šaka umetnika u prirodnoj veličini i gorostas koji zaustavlja stroj vojnika nose snažnu poruku
da život i umetnost pobeđuju. Sećanja na masovno stradanje i ubijanje nedužnih, a naročito dece, što kragujevačku tragediju čini posebno bolnom, dotakla su srca i iznedrila ono najplemenitije što čovek u sebi nosi. Poznati srpski vajar, akademik Nikola Koka Janković, opsednut je tugom i nemim plačem majki stradalih. Duboko je proživljavao i dugo pripremao skice za reljefni friz u bronzi na dovratnicima muzejskih vrata, da bi sugestivnošću ekspresije i gesta do monumentalnosti uzdigao i učinio univerzalnom dramu o majkama, herojinama rata, koju na svoj način ovde ispisuje. Patnjom majki bavi se i književnik Đoko Stojičić. U poemi Nepokoreni grad sastavlja pismo. Nepoznata gospođo Helga, piše vam Živana, domaćica iz Kragujevca. Kragujevac je u Srbiji, Srbija u Jugoslaviji. Vaš sin je, gospođo Helga, streljao moga sina. Treba znati mnogo pravih reči da bi se obuhvatila cela istina. Istina velika kao zvezdani prostor. Reči smrt i bol, bol i neprebol nisu dovoljne za tu istinu. Još me rafali bude u besane noći. Ja čekam sina Dobrivoja i znam da neće doći. Dve različite sudbine neraskidivo su povezane krvlju i stradanjem. Majka ubice i majka žrtve figure su o kojima istorija ne govori, ali su zato predmet umetnosti. Ne šalji sinove na sinove, univerzalna je antiratna poruka koja se može izmestiti na bilo koji prostor u bilo koje vreme. Na jednoj strani pitanje i molba, na drugoj priznanje. Ubijali smo. U knjizi o zločinu Vladimir Jagličić progovorit će iz perspektive dželata. Kulminacijom u strofi ubijali smo i seme i pleme, naglašava se jedna već ozbiljna fašistička usmerenost i potreba da se zatre određeni narod. Tek na kraju pesme bleda emocija, ne kajanje, već začuđenost. Zar ovaj narod još po zemlji gmiže? Rat kao atak na civilizaciju i kulturu tema je i Slobodana Pavićevića i Radoslava Vojvodića. Vojvodić u pesmi Pogibija piše: pucali su u Fausta kao i u Gavrana. Ili i Tomas Mann patio mnogo. U Kragujevcu i njega ubiše. Da svaku naprednu ideju rat poništava, kroz svoje delo podvlači i Slobodan Pavićević. Ljudi od pera, od kičice i dleta svoju kreativnost, svoje emocije i suze stavili su u službu pamćenja, osude, opomene, ali i praštanja. Spomen park u Šumaricama riznica je umetnosti, a svako delo nosi antiratnu poruku dok slavi život i pobedu. Samo 20 godina imala je Nada Naumović, studentkinja medicine, kada je ubijena. Spomenik bola i prkosa podignut 1959. godine na mestu gde je ona sahranjena, u Kragujevcu je poznatiji kao spomenik Nadi Naumović. Vajar Ante Gržetić izvajao je skulpturu u belom venčanskom mermeru. Dve figure, jedna povijena u samrtnom ropcu, druga sa licem okrenutim ka nebu, okamenjene su vizije dva bića u trenutku najveće fizičke i duhovne drame. Spomenik bola i prkosa ušao je u antologije najznačajnijih ostvarenja u oblasti memorijalne plastike na prostorima bivše Jugoslavije. Isterani sa časa iz Kragujevačke gimnazije, dečaci od 12 do 18 godina sa profesorima su se pridružili koloni smrti. Spomenik streljanim đacima i profesorima skulptorski je uobličio Miodrag Živković. Monumentalne, grandiozne plohe od armiranog betona simbolizuju slomljena krila jedne mladosti, čiji je let zauvek prekinut na ovom mestu.
Sablasna procesija ljudskih likova u grubom reljefu, robustnih masa, daje snažan pečat spomen obeležju koje u Kragujevcu zovu i spomenikom Petom 3 zbog asocijacije koju nameće svojim oblikom. Velika srpska pesnikinja Desanka Maksimović na ovom mestu podsjeća. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Mali je broj onih u Srbiji koji ne znaju napamet te stihove, možda poznatije od istorijskih činjenica. Desanka Maksimović pripoveda o bezbrižnom životu đaka koji prekidaju rat i smrt. Bilo je to, početak je koji nagoveštava bajkovit sadržaj i zato pesma dobija još zlokobniji prizvuk, nagovešten već u naslovu Krvava bajka. Činjenica da je pesma nastala kao prva umetnička reakcija na vest o zločinu, dakle neposredno pošto se on i dogodio, svakako da je uticala na stvaranje dela koje će postati gotovo himna stradalim đacima. Od 1971. godine održava se kraj ovog spomenika komemorativna svečanost Veliki školski čas, koja okuplja najveća imena iz sveta umetnosti. Originalna književna i muzička dela u osnovi su scenskog prikaza koji postavljaju najbolji reditelji, a izvode renomirani glumci srpske pozorišne scene. Ljudi, ko ima uši, neka sluša. Ko ima oči, neka gleda. Ko ima srce, neka pamti. Pre 30 godina na ovom strašnom mestu prekinut je jedan školski čas. Umesto školskog zvona prekinuli su ga rafali. Poema Crni dan Dušana Radovića na prvom velikom školskom času počela je snažnim retoričkim sredstvom. Od svekolikog ljudskog roda on zahteva da gleda, sluša, pamti. Nastavljajući priču o tragediji u dramskom maniru, Radović će uvesti dijaloge i monologe žrtava njihovih najbližih, što će do danas ostati osnovna forma pripovedanja o zločinu. Većina autora poema govorila je iz pozicije stradalog, pojačavajući time doživljaj samog slušaoca koji se tim retoričkim sredstvom mogao uživeti u strahovitost njihovih tragedija, postavljenih sada na nivo ličnog i pojedinačnog. Književnost tako godinama vodi polemiku sa diskursom istorije koji ljudske žrtve tretira kao brojke. Tog 21. oktobra 1941. godine stale su u Kragujevcu fabričke trake. Prestale su da rade mašine. Radnici Vojno-tehničkog zavoda bili su sa svojim sugrađanima u koloni smrti. Na mestu njihovog pokolja podignut je spomenik otpora i slobode. Još jednom vajar mlađe generacije Ante Gržetić odnosi pobedu na konkursu. Visok, beli obelisk iz njegove vizije račva se pri vrhu i pravi znak pobede. Život trijumfuje nasuprot izgubljenoj bici sa smrću koju predstavlja tamna, ležeća figura u bronzi umirućeg heroja u toj skulpturskoj celini. Obilazak spomen parka u Šumaricama vodi posetioce tragom pokolja. Još uvek se ovde priča da je mali čistač obuće odbio da očisti čizme osvajača tog kobnog jutra i da ga je to odvelo u smrt, kao i njegove male drugare. Spomenik uličnim čistačima obuće ili kristalni cvet, kako je zvanično njegovo ime, predstavlja geometrijski stilizovan raspukli pupoljak arhitekta Nebojša Delja, koji daje i skulptorsko i prostorno rešenje te spomeničke celine, belinama simbolizuje čistotu duša i nevinost streljanih dečaka. Glasom žrtava i kroz lični doživljaj tragedije progovorio je i Branko V. Radičević. Kako su Stanka Napoličara čekali ukućani i kako je otac našao sina, potresne su ispovesti tragedije koja je zadesila skoro svaku kuću u Kragujevcu. U prvom licu peva i Oskar Davičo, glasom radnika, đaka, malih čistača cipela. O deci Romima koja su se prehranjivala čisteći cipele u Kragujevcu i koja su takođe streljana u Šumaricama govori i Pero Zubac u pesmi Jahači na konjima zlata.
ruka dečaka 8 godina stara, još savitljivih, krtih kosti. Nije se savila do tuđinskih sara, niti je tražila samilosti. Različitim jezicima govore i različite umetničke rukopise imaju darodavci umetničkih dela u kragujevačkim Šumaricama, ali su njihove poruke univerzalne i jasne, čak i kada dolaze iz dalekog Meksika. Skulpturu Miguela Roma Protiv zla otkupili su radnici Jugobanke na međunarodnoj smotri Mermer izvuci u Aranđelovcu, koja okuplja najveće vajare sveta. Zaposleni u filijalama u Splitu i Kragujevcu odrekli su se proslave povodom 30 godina rada i novac uložili u izgradnju spomen obeležja iz vizije meksičkog umetnika koji hrišćanske i elemente kulture Meksika spaja i prilagođava sopstvenom senzibilitetu. Kompaktan i težak mermerni blok podsjeća na dela Maja. Pernata zmija, znak njihovog vrhovnog božanstva, i krst kao znak vere stradalih samo su deo ikonografskog repertoara Miguela Roma, čiji motivi deluju zloslutno opominjuće. Značajan religiozni aspekt prisutan je i u zbirci Dragana Jovanovića Danilova Kad nevine duše odlaze. Obraćanjem Bogu Danilov pokreće večno hrišćansko pitanje postojanja zla u svetu. Imaš li ti nekoga kome ćeš se ispovediti? Naziv je pesme i pitanje upućeno stvoritelju, kroz koje autor reflektuje svoju zapitanost i sumnju. Osim kod Danilova, obraćanje Bogu i metafizičke dileme nalazimo i kod Zorana Petrovića u pesmi Mobilisano nebo. Morao si da spasavaš duše kad već ne stižeš da očuvaš živote. Hrišćanski motivi stradanja Isusovog javljaju se kod Jovana Zivlaka. Ni u razapetom Kragujevcu niko ne zapoja kada trnov venac na nevine pade. Motivi raspeća i trnovog venca pojavljuju se i u pesmi I svi se u smrti izjednačiše, kao simboli nevino prolivene krvi i žrtvovanja, ali i po 100. put ponovljene ljudske surovosti i nečoveštva. Obraćajući se Gospodu i molići ga da oprosti krvniku, Andrej Bazilevski izražava najvišu hrišćansku etičku normu, oproštaj, onako kako je Isus na krstu molio za svoje neprijatelje. Zaključujući da Bog sa nama nije, on ukazuje na krizu vere koja se javlja pred čovekom koji gleda takva stradanja. I zbirka Molitva za Kragujevac Manojla Gavrilovića, u kome jedna od pesama nosi naziv Molitva za srpsku Golgotu, donosi određene religiozne simbole. Ipak, treba istaći da su skoro 2 decenije od prvog velikog školskog časa obeležene propagiranjem ateizma, doprinele tome da religiozni motivi ne budu često korišćeni u poemama. Žrtve oktobra 1941. u Kragujevcu Srpska pravoslavna crkva je kanonizovala i proglasila novomučenicima kragujevačkim. Istorija, vera i mit na ovom mestu slili su se u jedno. U kojoj meri se umetničke vizije prožimaju, dokazuje odnos crvene poeme Dimitrija Nikolajevića i likovnog umetnika Lazara Vujaklije. Inspirisan Nikolajevićevom poemom, Vujaklija stvara mapu grafika. Ručno otisnuti primjerci, koji umetnik lično nadgleda da bi bio siguran u dobar ishod, predstavljaju originalan spoj narodnih motiva i svedenih plošnih stilizovanih simbola. Teške teme, jedan od najoriginalnijih stvaralaca 20. veka, pretače u dela puna optimizma i nesputane dečije radosti. Žuta, crvena i plava boje su sunca, ljubavi i neba, koje simbolizuju večni život. Slike smrti smenjuju se sa slikama nade i kroz književnu misao. Milovan Vitezović piše đačko doba Šumarica i daje vedriju poruku. Narode moj dobri, ti pamtiš. Ovi mladi grobovi nas opominju, živimo i volimo život. Bez njega nikud nismo pristali. Veliki školski čas se ne završava, već uvek počinje. Stilizovana su u Šumaricama i sela u kamenu, dvorišta sa ogradama i plastovima sena da bi u svom prirodnom ambijentu i okruženju večni spokoj našli seljaci iz okoline grada koji su bili deo kolone smrti. Kameni spavač, arhitekata Gradimira i Jelice Bosnić, postao je simbol prekinutih snova srpskog seljaka.
Bratstvo i jedinstvo jugoslovenskih naroda i narodnosti još su bili jaki kada je u spomen parku Kragujevački oktobar bio podignut spomenik naroda Hrvatske. 7 konveksnih delova od nerađajućeg čelika kao tela raspoređeni su u različitim položajima duž polukružnog luka, upijajući i reflektujući boje spektra i svetlosti, što je čini posebnom. Luministička igra i metamorfoza masa koju ta igra tvori daju život hermetički zatvorenim formama u osnovi spomenika Vojina Bakića. Umetnik je odigrao jednu od ključnih uloga u razvoju jugoslovenske skulpture. Bratstvo i jedinstvo još jednom su potvrđeni kada je 1981. godine u Kragujevcu, u Srbiji, otkriven spomenik naroda Hrvatske. O tome kako su mesto stradanja doživljavali stranci možda najbolje svedoči poema engleskog pesnika Richarda Burnsa, izvedena 2007. godine na velikom školskom času. Poema nosi naziv Plavi leptir, a autor je inspiraciju, kako je sam naglasio, dobio tokom posete kragujevačkim šumaricama godinama ranije. Mističan doživljaj šumarica Burns je ovako opisao. Na moju jevrejsku ruku, niklu iz geta i štetlova dignutih iz neobeleženih grobova moga naroda, istrebljenog u Nemačkoj, Letoniji, Litvi, Poljskoj, Rusiji, na moju ponosnu čvrstu ruku što je blagosloviše 7000 mučenika stradalih u Kragujevcu, odraslih i dečaka, jedan plavi leptir naprosto je pao sa neba i počivao na kažiprstu te moje proklete internacionalne ljudske ruke. Svako dobro delo, svaka pružena ruka u znak prijateljstva, svaki gest pomirenja i praštanja na ovom mestu dvostruko se cene i mame zahvalnost i suze u oku napaćenog. Generacije mladih više od 30 godina učestvuju na literarno-likovnom konkursu i poručuju: dosta su svetu jedne šumarice. Salon antiratne karikature okuplja umetnike iz preko 60 zemalja sa svih kontinenata koji surovo i bez zadrške decenijama unazad uporno ismevaju bezumlje rata i njegove propagatore. Zarad istih ciljeva osnovana je Asocijacija gradova Vesnika mira. Kolone prognanih ipak su još uvek naša realnost i ruže lice sveta. U želji da individualizuje žrtve, Vidosav Stevanović 2015. godine po svom romanu Nišći piše scenario Između neba i zemlje. Tada je prvi put na jednom velikom školskom času 21. oktobra izveden scenski prikaz na osnovu proznog dela, a ne poeme. Motiv je pronašao u jednom od poglavlja svog romana, u kome jedan od onih koji su preživeli streljanje daje svoje viđenje ovog događaja. Tako je, formirajući priču o streljanju kroz prizmu 8 ličnosti, nastala možda najjasnija i najčistija antiratna poruka sa ovog mesta, u kojoj su ostale samo ogoljene sudbine običnih ljudi. Teskobna atmosfera i najsumornije istine utkane u roman Nišći prenose slično egzistencijalno iskustvo kao i stihovi Dragana Jovanovića Danilova u poemi Kad nevine duše odlaze. San u koji smo ušli nečujno, mi koji ne mogo smo ići dalje za svojom zvezdom. Nemogućnost da se dođe do ispunjenja, do svoje zvezde, ostavlja žrtve u okvirima dosuđenim sudbine. Ispred muzeja 21. oktobar dočekuju nas suđaje, staroslovenska božanstva koja kroje sudbine ljudi, kao da nas teše dok podsjećaju da nije sve u našim rukama i da je baš tako moralo da bude. Na drugoj strani, poučen onim što se dogodilo, zaustavljen na pola puta, čovek bez iluzija. Na ovom mestu vreme je trebalo da stane, ali je želja da se gradi novi, bolji i pravedniji svet bila jača. Tu misiju, tokom godina, preuzela je umetnost. Ono najplemenitije što čovek u sebi nosi, a što se tokom godine uobličavalo kroz stvaralački čin talentovanih pojedinaca, svojevrsni je odgovor na kragujevačku tragediju. Slučaj je hteo ili su razlozi druge prirode, tek činjenica je da ono najbolje što su ikada za života pojedini umetnici stvorili jesu upravo dela koje su namenili ili su se igrom slučaja našla u spomen parku Kragujevački oktobar. Vremenom je to postala prava riznica produkata ljudskog uma, duha i kreativnosti.
Na ovom mestu i priroda je bila darežljiva. Šumarički kompleks koji zahvata površinu od 352 hektara prava je zelena oaza u srcu grada. Dolazimo ovde na čas istorije, iako je lekcija suviše teška da bismo je savladali.